Ben mani bangko polon beong mitran boleh ngurus lah. Ajang sama ye cidot ngelakuran nang jeger gerawat sang. Bocah ngerawat cing ngidam cing nang cang jeger. Ngerti cing? Adi cara ke panglo somai. Egen. Masinap malu di kulkasnya nama. Maksudnya gini. Pangnya awetan jegeng mama itu maksudnya ya mama jadi demen di jalannya medeng-neng nyanan kisut kulitnya tuna jegeng mak gitu mak nah itu dari cupedi diolah si jeda jemisi mecup gigit papai kan gigi palsu mak nyanan kadang pele bernama ngecot bakat uloh gini nih diolah si jeda ya masih maju-maju mana weh betul-betul lain diolah si jeda ada masih maju mah papa kan ronda mak janji nah promis nah kalau si Bani main perempuan apa boleh ngajak pelakor tertegor jangkingen percaya kan aja papa dia masih percaya aja mama ya pokoknya cinta papa numitis papa pintu kalau ikut cuma mama ini demenin papa nah makasih papa dadah dadah mama cicing golon orangnya nanti bener masalahnya naga nanti atulang bener yang guru mau kita ngatulang polone ada sing lah sumai coba itu nanti berpikir mau gak ganteng akhirnya maksa bagus sama kita kin widine yang kini asalnya cek sedang atulang canang kin petarannya kalau benar tibangnya nu hidup jelman itu kekempuk sanggahnya pokoknya petarannya cek sing rewang kamu buih yang petaro ada hidup sing mau petaro ketimbang nyakutin kayak gitu hidup sama dengan mati dan bayan kene modeli meme ale tiang mai mulai ning nong beli wen tenang ningalin somah tiang ini kau beli biar ngin ningalin beli biar nih kau beli marau tepuk lewat ngabo mobil tapi cuma lah mobil lo toh niko aja ada cuma sepeda gayung niko bisa ngerentar siro niko aja ada cewek biar nak mau rimbo kapin oh berarti ayo heh biar dia mau nejegek somai pif kan yakin jujur ya yakin dia bangga sombah kamu nih diolah si jahadan de bangga ngamah wai semengan de bango dengan ini de bango petang lagi bangklong piring ya nake bangga somakin ini diolah si jahadan iya degang hati bu iya biar de bangsa tadi polone ini napa aja play bango napa aja apa lah jana tuh diolah si cerai kan kena masa moni jegek somai moni polos somai adi bisa yang mitra somai diolah si cerai kan kena cerai yang bercerai beli aja nyuang apa ketagi kelisinin kalau ngamun geden talin kapalnya kabeliang apa kan lagi mobil mau kalau kita motor tuh kalau kita NMAX tuh tak kalau gitu nah menian tiang cerai ngajak beli biar belinya nyuang tiang dejek hati rasa nyuang nyilapin ngawai peluk banget iya adi lo hati polone iya adi emas yang di kota sih salo yakti nge sekenang nae yes
bulan November jegege mengayang-ayang bawa sadwa menjalan kenal yang sekali ulungin jani ngelakunangan janda kembang rasa perawan timpal ngewalek sekadi lutung titiang melalui bulan tua sing dadi kalangan alih bajang konden karwan ya perawan aja nyodot-nyodot burungku. Aja nyodot burungku, burungku urung sundatan. Saiki wis wenturi, biar aku mati ngenggang. Amor ya cintia kita bola dera apa nanti ayo wah ngomel ya laku makanya cuma kita sini tu apa tak kena tak umi ya lagu meme celulu sing meme baro kula nak ngerti lepeh tu kula nyebrang ke sanur lepeh kita gel kula gel dau tangkas gel nah lain sempi sengket beleng ada beleng rumput laut temedan beleng mati terkita hei ide selamat ide lagu tak bisa mati terkita goodbye lagu mati kita Jabaji serinci balaja cikidot cidot melinai cidot melinai denyileh cidot melinai denyileh malu dong cikida je ba keja cikida selo nasi selo abe pindang cukup timul enjone dengide yang ide tercalep cikite hobi
nini nak nge. Makane hati-hati ngomongan masalah nak cungi. Makane tiang menyamu aja mekejang cungi. Ngelah nyamu ane bin besi no. Ane paling madenan nak kenak ni milu ormas. Dadi korlap. Projani ngadep cari nage. Beli ngeperosa pangyak nyengenget. Dadi korlap. Isang melai pangyak seram koni kobane. Bungut ni cungi. Bareng jani mulai cek tukang tato nih nage metato banyak seram banyak cara yakuza ko nih tunguri ketunune poragat segede nang marah mesuluh nyaman yang imade di kacanya nying adi bisa nangku kayak nangku segede kenek ni metatu naga pelik beneng orang nangko kayak nangko segede nang. Cikde. Omor begitu. Aku belum mandi tatung bang. Silaman ninyakin wali sesetang aku belum mandi tak tumbang apalagi sudah mandi tak tumbang peneng di behane nyeleh dia po 40 ukurannya 36 kan ada 38 umurnya pawai mau kita niktik kukul ngasli dini ditangkas kita kukul bulus ngasli pangnya perkosa 38 umurnya daw sinanyuang pang kengken bon tanak benagi bango kinanang gale cingat ngoyongan cuma cingat matajan kenamahin Tanggal 13 belum mandi tak tunggang Bakalali lagu mani pelo melo akelo lesbian Wanding Nenongnya mati jontok itu panabdar kala ampun neng tiang ngamange Om Swastiastu tiang madan hidup nyaman yang ibior marah mokoh yang ngujeni bet yang kasih baik tiang nak demen kali sundal tiang nak air yang tiang maragonya lah rago air manusia lain yes orang lain yen borang ke yen lagi bawane ngaku segeroger cocok tuh yen borang ketika terintimidasi
ngajak virus HIV kabur polo nih kau ring nyaman-nyamannya mengejang alasan ibane air dah Warada kekelaka penatin kumijan ni warada liunanang lagu renjangan hidup dadonanang pangsinge ngalang kasep iring pemarkan dan ni jeru pendesa lakar kijana lakar jani tangkili kepuri kusiman mato linglinge kido ki gusti ngurah kusiman saja warada yang coba kita jalanang jak yakin udah Pakulun Silo Dewa Prabu Pakulun Dewa Prabu Silo Paneso Indaratu Medak kerijang Silo Pakulun Lagi nak tumedut beringat Waduh ratu dulu sedodoani jagat sanuri makin kesengsarena ratu lawim yang kawi bawa diretanana memandahan ya ke kita paman Pakulun Dewa Prabu Pakulun Lugendo jagat intaran Prabu jagat intaran lugendo mangkan Iyo Dewa Prabu sangkaning paripola Perdagyan koyeng kintaran Lale pusit ranjan Dadi yang makan pusit lekana wasaraya Meturing jangan kira dalam belanyong Pakulun Dewa Prabu kuat teking sikap-sikapku bersama Lawiranian mangkat kita kaya makai sapa jagat sanur katibin kanang rokende para sikap-sikapku bersama mangkat kita dah akan dekatin kanang satrunte lama kane side karte santi kanang jagat sanur mangkane ling sire i Gusti Ngurah Kusiman duh Pakulun Dewa Prabu jantung ning makane lah enak pada lungguh Wardah ini pemargang itu wardah Deso pangotan makan wah kajian siap sakanya belajar untuk kita rang dari jeruamu pasak gunung sari makan tambiak langkara kriamu tambiak wajian siap sakanya belajar kita rang dari jeruamu bali pinatih makan paro bali pinatih makan wajah kita rang dari jeruamu paro bali pinatih makan tansah di Gusti kedilot mangkat pe iya cerakan kutualeng begitu aing titiang Gusti Patih sidang majedut waluyane mektisen pasti niki yen dereng pasti yang punang mabaos tuh pangdo bakat gelak kangokin panyaatan nyawenten empungan yen janji tinggal janji musim kampanye kucit otonan unangnya tekel mani bemenet
bangkin dongkang liwat cengadena nampel. Ayo udah kita mangkano rekaning siro siapa kang sinengah Gusti Gede Lot. Nah nyen kaden cai Gusti Gede Lot dene siro Gusti. Ya temako pati koyeng jagat belah batuh wanayu po siro. Saking jagat wanayu porap teuing kemari kanang kusiman rauh kiriki dados patik pinake patik agung kusimane yogyo patut jok nguni dangu sideng asora kena samar norotowene kiyayo tikel siro aratu patut mangke kaling ke manusia kayo siro saling ke manusia kadirang daning jero wakung yogyo samar sido kasor kamanggen waking idang alang saling numo batas jelemu cerake di tiang sadi daning mangke tuturi lampah sire Gusti Gede Lot wangik bangyang titiang iring aradu oi jak secepat gilan waredah barangnya doa sire Gusti Gede Lot kaya mangke boy poraya nungalak dengan kuat ini kanang sabda bayu hidup saksano mata makan barong mati